ring siama bawas ari waning sisian itu sami manggihkan kasukerta manggihkan sandi kebos gerakan juga dari koran seperti dalam sapu bau Samyang widi benar dia tertongos apa nah supaya apa dia mawenan bapa bane nutur kan di buka gitu dini tomos paman bomo bukti mojikno tomos dini paman mangwe keredan uri sapa wacanan mampu ne paman abisik paman sing bin karbide mon watak ala buta jen setan kerja maka kaping itu paman rakayu selamat itu paman nabdak bumi nus sedawa muka jande dia maka kawinan paman rahayu angan pingat reka waka Madek sangkaning sehido sangyang widi hido potari ane belinge ini dijaga nusudawo kapai ce paman kerakan jangan kapai ce paman kadir gerisan ne amon lah gegelar amon jikno pinggan paman ini sisian bapo bakja mapan paman sido wardi sido waras sido
Aning jagat di mana jagat bosak mapan paman manggikin gerak kayuan manggikin madan gerak kayuan do mawenan tegas bosak arah ayu arah aja paman besek ni patut angin gelah angon bapu pengingat mapi tekan kene paman berjalan paman kalaning ngarcana ngeras titi desangnya ngewindi ide botare di jagat nusudawu angon yang ngewali itu apa Panca si Jepang si dera kayu rakanyang menasar berwali maafin abda maafin rade bermandan menempat Datu lelimu di mandan isin gue doan mohon bapak nasar bapak di sangyang para mo kawi padot paman makarya lingo pinakalinga pinakagena kida sangyang witi eri kalaning paman lakar ngaturan bang gitu paman pasukihan paman
madan palinge basukian yaitu bosake paman madan ngawede ngeras titi jaga tepang sido manik di madan kerakayuan dia untuk angon dasar ditangkal lunas hijau paman gana ngasta wabatara wangun paman binaka memargian tidak bersimbarkan dia demadak situ angin tuntunan angon binaka dasar meras titi jagat nunas jari dasar yang widi dia pun Bocok paman paman wangun di madan pula di madan basukian di madan bosake angon ulu di umat ini di sembah itu sang yang widi ringkar berdak jatuh pada dapur itu namanya kau tamanik pengeras titi paman Mijaya kekerdating jaga seperti bapak